dot minilapa orinaw na dahakacham sa tongchim na in kulkanatlain na kunga chonga kalung hui bigmi thil kunra chim kudutia MPP ni Sri Lanka chim atuliao chaza chan adi deng chang e kunga chung MP palai ko tuan nak a kalung hui ngai mi thil kunra in chim kudutia MPP ni Sri Lanka January nikula chim kalung hui bigmi ka titik a tampi ko asana in atlang pidaw in thil kunra karakter be mi chim kudu apakat na a atu Hakha University ki Hakha College ti araksi khungu hanna kan to pyak zawu tia karakhal arong chu University se tikhi sedu thana karak mai be I Vice President wani thongni he rup November na red a hannak akan to pyak tak tak I atuwa University asijang panila a thantlang pen na ring khwa hi amma khwa mi zani andu cha a miu kapi si na karakhal I an kam pyak tak tak Kathumna a thantlang a hin menung thongarang lo kan umchang na in kan si in ke ikun kulanga long si romkom amal a ikun songa in kampeu tia kahal na I an kampek tak tak chun in building zong an kan sapyak chi phone ama de ren ren tu hi tamling in kan ngai khawri lo pelina a chimram a new thenga arok umlewa sipin budget long chun chimi chu sifa kan si cha kan khwaram a do kholo athyang phim kholo chu cha romkom ni budget kombo mu tia kahal min ha zong an kampek tak tak pangana a Hakha long a hin Miss Wave Training School umlaw I chu kahal thongni thai kwa November na thenga a honak zong an to chang chun Education College a hin kama laimi pek ding in kahal I thongni kumkul kum chunga minung zan hi la somruk la pasari an kai chang puruk na a laija chim tu sia ma te hi thongni thai sari le thongni thai kwa kuma khan brand an pek na in kan I dei lo cha a kan chaku ya kahal chakna I thongni kumkul in thongni kul lakhat jon kuma laija chim tu minung san hi la som si la pakhat kan impact than hala ya an kale pasari na a thang tlang pa ngai hin ko te som kwa la pakhat kan umi mahata align ka hal phone samlok la paru kilovolt ka hal I ram kom electric minister zongni tlang huan project nan umi som phun la pathum kilovolt chaw kan chala I nani zadiam ka la ya an ka kam atu hi than tlang ko pi chung thanga chun antor le si aparat na a than tlang a hin July san pathum umi kan shop yak cheu kan ni chu zudin kan thiam lo tu I zu in manung soma rong kan thi chang tia ka halna ale bal an kalet ri lo pukunak a mara tlang lai khi khoi khat an tlang dang he kan ni thlau tu tlonak lam sul acha tu khote pakhat le pakhat lam apem ri lo nak na cha a budget ka hal pyak na I jema ja chu an hu chang pasana a than tlang pen khote som ko la pakhat chunga hin khoi khat longa muchu siang in a ri laimi chu lo thlomi kan si kan phale kan kal tak tokna chu ko siaram khaw bak lo I ka ha than na cha thong hi khai ko en thong hi kumku jon kuma khan to leng siang in thenga chap an si adilak a kuluruk kan nge jam hitete ka to atik a hin kuma chung ka ren na a than na awum kau ka ti I kalung hui ngai kau ja MPP ni Sri Lanka da ka tham sa chim MPP ni Sri Lanka NLD party in thongni thenga kum thim na lewa khantla me hun in MP palai atling mi si thongni kum ko November le thina zonga MP city law in MLA palai in azong thani deina amu thani si tia kan thai tendera hin quality control dai thlan ronga company hani loto he jaja he je ngre lo tia MLA Dr. Mu thangni chim Jawzani tender out tika anren twenye thamo thalo ti mizo phana quality control an dai thlan ronga tender saktu company hani thoto he jawza he jaya an kan relo tia MLA Dr. Mu thangni January nikula chin chinam ko thoto ni kan chai I kan fetal changmi pol jong chinam ko jawzani ton chwa du lo mi tampiu kan han hatik a phisin lo te si angai mai chu thoto ni a fetal mi kha jai an relo si chun tender ko nga hin zo phal ngai lo re an 20 nuwa an da zo phal luklak I churanga company hani jawza he kama thoto he jaya an kan relo tia MLA Dr. Mu thangni da ka tham sa chim MLA Dr. Mu thangni ape rimi chu jawza thara thoto palai sana se minister sana se tender an out hande an tuan than shimshima azo phana to masa chang ha se chu lawa chun budget tampi ram kapni akan bek mi le kan than chau mi abak lak khau lai lo tia da ka tham sa chin chap
Amale Dr. Mu Thangchu atu leo chinramkul thado balai asipina ramkul USDP party chairman atron leo misi thongni kumkul November na red team na a taina amu than ti lo cha a arol hana arian in angol changlai kumnga chunga NLD jaja kulong an lo naktate umtia MLA puwan thawne chin kanjan adi changlai kumnga chung NLD jaja rentro na a kulong an lo naktate umtia USDP jaja chen minister le atu leo MLA puwan thawne January nikula chin thongni lenga kum tham thok rong NLD jaja akai ka ronga khan bakam na asilawa bakam chesar nak tua adu lo min han pakat le pakat ani social belawa in sipin le Electric Minister Slai Isaac Khan Arian in Adintika atu Minister pu suchet rempek ding kong kha andak du lo angai ngai chu democracy lamthlana hin thodoni chawza kan dir kam tu ko na amale amma tu anlong anin lo cha city amale buwan thongni ta than sa chim buwan thong chu thongni pra kum USDP chawza chana Minister araktoni anali chawza chen thongni thlanga in thongni kumkul kumthanga amale aton le mi si thongni kumkul November na red team na a team thanti lo I adin changlai tia kan the hakona kan ngai tuk cha site in the season mi zong kan cham ko tia pu si chung ne chim the sidar license angai mi than tlanga hom an umlo in ha a the si kan zor mi hi chu hakona pronga asiko tia pu si chung len sin in kan thei than tlang peng mai thazung lat lai pu si chung len ni thal khwajan kan nei zoma chang tik a mai irarin tak tak kan her le cha tia lai mi chu tlang chunga kho sami kan si tik a thi atam mai ni akang du mi thing far he khwa sami kan si chubi ban tuk chamin lai mi chu lo to in pachom nak akon mi kan umbe tik a mai do le mai man nak ti mi kan to o asiko asana in lo kan to asia chun mai lam hi kaudeu pi in kan phya o asi mizapi lak a manu samret lukhi chu noi angai mi asiko asana in mazon long ro nak hakau na kan ngai tuk cha in ha a da si kan zorngam nak si mai ererin na ko nga hin hi tombo ngai tu sin le mizapi sin a than kudu apakhat nak a mai tha nak moto fuizang te in alu kholo nak lam tha hi zetinda kan to lai ti mi ko nga tombo ngai tu sipin sang khwaboi ucho jimu le khwa upan hani kan zo pyak na selo kudu apan hi nak a mai tha nak ding cha a abe pi bit mi chu mai tha nak bu te ke si mai tha nak bu hi 3 kg a khin thongkul le thonga asi I chu mai tha nak bu te chu inkip ni ngai di chaw na u silo kan cha a him nak pik asalai te khuzum pathum na a mai ererin nak cha a phak cha le tar na hi mai bhantar bak loading mai chu kam han thiama chun hoi kom tha bik chun kam han thiam lawa chun kan ral asi mai ererin nak a upidi a poma theru umni si to ba ngai tu hani ri kan khep yak mi angai lo min ha cha chun dan tan na chu dan tan na a chun tang kha choi ta le thong thlak ti in phun hi a thana si tia tha kha tham sa chim than tlang mai thal jong ran tun tu na hi mano sam thum le ban ni an si manung pu tha hi chu mundang a thial an si ri cha a manung ku le ni hi atang mi an si pongkam har nak income ti ban tuk na ne ton asia chun phone 07060224 a pe le kho si the ran ton na odol thil thak than to do asia chun tha kha tham sni ma foi te in le long atlin ni te in kani to pyak lai taina si Than tlang palat kwata nulai lamchu palat ni chori in angkul cha a palat kwata nulai ummi pol an alok achong chinong kol than tlang khwa jong hun sang palat kwata nulai ya ummi hani an man mi lamchu palat ni chori in ankul khan ha cha umkana a harnak antong tia kan thai kan ma hi palat len an nulai ya ummi kan si kan lam kha palat ni chori in mpi umkana a athati lo Hikong a kan alok achong kau kwami kin sive tik a kwami ni nang kan diu kam chiao a hau sang lai run kam phale zong ni kam bom na se ti kan du thanlang pa ukzung GAD thanlang a cha chu kan cha chang kau tia rungun chung ni da ka tham sa chim chinam ko palak zong a cha chu kan tel chang kau ama pini hu ni aphi termin ha chi cha khan ama sina cha kan cha na hi asi Malhan zonga thanlang nyu ne hui zong kan zau I hinha ni ankal to naklam asikaw naya khan pini hu arai ama ni phitu atinha cha kan phimi asi mehi palak area chung in aleng lai chwa naklam asi palak ni kan area asi anti kan I hom pe khon ha lai lo anti asia chun lamdang kan kol kau lai tia thanlang bang MLA Dr. Thang ni tha ka tham sa chim
atu palak ni lam an phi khamin ha hi manung kal nak lam bi te lang o chang i palak ni lam an ham piak than ha lai lo wa chun an cha a kal na har sa ko lai tia kan thai Chain Affairs Minister ni ama IO in Jojo te chung lending in Pulian Hook Affair Sakanam Pan Chain Affairs Minister Bulal Thom Thang ni Mizorama Athimi Jojo te chung khar ama IO in len piak ding in Pulian Hook Affair tia kan thai Hikong he pek lai in Pulian Hook ni Mizoram YLA sangaw a avok Athimi Jojo te chung khar na ama IO in blending in akachim COVID-19 rong a du pau in Ungkal nak harong le minister si nak a zunglai a aboy pina thong athai atlai ja a si tantak mi chungkhar jong kachan ni hem ko na se ti jong thla ajam piak na athai le chang ka in adi kho ta kupute rak ka pek pya ulo rak ka chan piak na u tia a ka fial tia da ka thap za chim jojo nu le pa jong ni lom nak bia an chim ve adu tiang a YLA sangaw a nu nak cha ampiri lo tia kan thai COVID-19 ronga thonghi kumkulkum ID collection til kwan zor khu nak jitwak songa atla thonghi kumkul la kumkhat a quality thadaw in til chwa kan tim tia anna yathmoi ni achim lai til kwan ha achwa i velai chung khoza kip chim misin a azor than ni ID collection nei tu mai anna yathmoi ni COVID-19 zor nak wanga thonghi kumkul kum chunga thonghi kum hay kwa kum i til kan zor khu mi jitwak songa long kan zor khu asna in thonghi kumkul la kumkhat kuma chun quality thadaw in til chwa kan itim tia thonghi kumkul la kumkhat January na kula achim COVID-19 rong a ID Weaving House ni atami harna kong a COVID-19 chung thonghi kumkul hi kumkhat chung kam phai salut thonghi he kwa kum he to achun jitwak songa bak atla chuza a thiam tak tampi zong rian pe khori lo in kan din tar chung na asana in rian chu kan pe chu tangkau Christmas le kum thar karda tilo kan idin bal lo COVID-19 chung ngol lo in kan pe chu khop kan ding a thlo tumpal kan izuk chun thiam thoi a thiam ri lo mi chun nak chan a kan phan capacity building kan tua kan tilai chu thonghi kumkul kum khat a quality thadaw in thil chwa khoding kan itim to tia adi Weaving House anai tu mai anna biak thmoi ni dha ka chamsa chim COVID-19 adi hu chun zaida timlam nak ngai tia kan hartika nama to za pek ni COVID-19 lo zong ka nga ko na in anai tu kai ma kum pa kum lo i io tu in an ka chwa pyak kholo cha a minister pu su that ni cha an kan tel pyak phone a kan chon pyak bu in nyama economic bank ni an kan chwa pyak khori lo makha kan chwa kho asia chun rian kan din tar chungmin ha thiam ta nak rian kan pek than chol ko ha atu hi kan ha nak classary deng ase chang tia akan le male jana jai tuk tiang da ID Weaving House than cho nak na tim mi he pek lai in thonghi kum ko la kum ka chung cha a ra chan nak tampi kan ngai ko COVID-19 rong a cho jani achwa mi zu bung in rian kan ne pe zu lamang ko lai rian ning chang ta te jong tampi kan ne ram lai i affect the medium huna kan phan ko lai thonghi kumkul la kum khat a rian thar kan thoknik mi te jong a i chu jong chu kan tuan chwatik a mizapi ni thai asete ko lai tia achim chap tu tan da ka tham fla hol thong chim nak chu hediaring kan ngori lai azab tu le ngai tu kan ni lak suma kan ni lo sum ka si